Jesus, one Jesus Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. That's the name of the Lord. Father, we give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the adoration. We give you all the glory. Thank you, Jesus. You deserve. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Amen. Amen. Yada we nyame ase sofnat erade nshirawo. Amen. Ewo osori soro nko a wama yede ama osoro nyame menim se atuhwa ewo erade anim ti samro nyame we sane a oba be shira ne ma. Hallelujah. Amen. Sabre sade medi kan ka kire wo no onyame ede nakoa abeduru ha. Amen. Bishop Opoku Ajiman, Jesus, from US to Columbus, Ohio. Ene onyame ede no eba abeshira yem. Onyame sa ewo ne so. Onyame tumi ewo ne so. Ayare sade onyame de achane keke. Oji efre Awurade ho na wode adomo no. Enti ne menimu se onwie no na osoro akasa wo ho. Sabre yen sabre kura no. Yen nyina de nsembo ehia yen sofo Bishop Opoku Ajiman na odi ye wura mu ewe nyame tomi mu. Sofia makwa ba Awurade shira ho. Amen. Nsembo ni Awurade dia. Amen. Ye boshe Yesu din enmonam. E onintin ye tiase. Yes, Lord. Si ye tiase ye timano. Jesus. E de enmonam Awurade odi yenkwa ache yen. Bebre ni ani omo sha ase. Bebre ni ni ho. But yet, the papa ye be, Jesus, and ye train ye be, a ye do anyame de doyen, and a tears. Hallelujah. Amen. The kind of the Asaka or Srosro Hine, one pen pensua or de yabedu.
Me there ready asma yourself penyin my apostle. Slow. Emishra. Amen. Apostle Nicholas. Amen. So be am catch on for say title ne there. Wo the title no to so e be di watam na so. Unyuma na be kire. Amen. Amen. Yeah. Unyuma na be kire. Amen. Yeah. Your papa Nicholas Nyamishra. Amen. Your papa Gilbert. My prophet Nyamishra. Amen. Your papa Nat Nyamishra. Your papa Nyamishra. Amen. Nyamishra so for mo hani nyame aduma efo nyina. Amen. Amen. Samponsa Nyamishra. Amen. Papa Nyamishra. Ade Awurade ase. Amen. Yenyina ye tie Sompa. Yen papa Nicholas. Through your papa the general overseer. And my near papa Nicholas nya encounter 2017. Amen. Near papa Gilbert. But baby nyame dey do no your friends night say enua baka se free maame ba ko. Amen. Amen. Yes and baba no say nyame ni pa oba nko ade a. Yeah. Upe me see me ni say. The radius and me ba be bompai. Yes, Lord. Enu ne wa ha. Gethsemane hour. Gethsemane hour. Gethsemane hour. Gethsemane hour. Jebre. Baby a wutie ye bia. Ti bia bia wonam mu. Nyema bia ekoso. Erade wa so obejo. Amen. Unless say wonfo ani ntu erade so. Ebi a woni da osofo so. Woni da okunu so. Woni da oyire so. Woni da obi so. Ba nem pese me kanfo Kristo ma o say. Oh, so bebe woni so akire na nadua. Baby a wo bia all over the world. Yes. Yes, Lord. God is going to visit you. Amen. Yes, Lord. If it's your dear, I will not fem. But you have a bumpire. Yes, Lord. Now, say a bumpire. But see a beer barber no call. Yamiasama, a war, Matthew, a sempa. A tear ye, you are a ye, a do and crony eduno. I'm trying my best. Me bomb my ding. Say me Katrino. Amen. Amen. If you say, by the grace of God, when we minister to know, Omonti and Kasa, and I'm so, Madisiano, and Quenim Bebre. Enti, on said, they say, Opposite, Uka Brofo, Nafi, so Saka tree. They be always why confused. But never try my best, but several for more on function. Amen. 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 They were quite another who said, Nipper Brema school. Inti and to me, Yamia Juma. But Yamia Juma is not about school. Yamia Juma is about the Holy Spirit. Praise God. The Bible says, San was son and Yaba Swa. Ubenya and Wadin. Why, my dance for? To that the anointing of the Holy Spirit. Yes, Lord. It doesn't matter your education. And found how you can speak fluently. Oh, Jesus. Without the Holy Spirit, you can't get to anywhere. Yes. Tonight, on Konkro Wayafam. Amen. Amen. Obeji. Amen. Mamutie. Mon come akuma ntomo yam. Amen. Munya ready. Yes, Lord. Enya minti na wa ha. Yes. Yesu nti. Yes. Amen. The ready person wote wobete. Yes, Lord. Ebre be so gunu so onyame ba besraw. Yes, Lord. Odi oje be ma wo. Amen. Be ma fa hodie. Yes, Lord. Mama kwa ho sign. E wo Yesu di mu. Enimre asma mpesa no kan tia ma to din say my enemy shall die in my place. Hallelujah. Metamfo. Obewu. Esimanem. Enti obi opesa wuwu no. Say nipa na opesa wuwu no. Ono bewu. Na what na say. Amen. Hallelujah. Your empire bia. Ya na suffer be condemn. But a Bible. Enti me ministry no. Ade ababu aka bia me gidi. Amen. Enti ya na bi so ye mompa ye nkum nipa. Nyo na hukum no. Wo de nyame aka na wo ka. Wo kan Bible na Isaiah 49:26. Nyame say, those that they oppress you, they are going to eat their own flesh, and they will drink their own blood. And this will be person who better.
obi mpese obedi ya na so de numa Awurade wo sama no Awurade a se Awurade wasam na aka obi a otete me wati mani gie so wati ma ware so wo se sa nipa no oba me na wene nam wani ni moja ani Awurade ma sa nipa no wani ni nam no no ni moja hallelujah nyame asam na enti se bai fo bi wo fie no mpe wo ya no otu bibi so a nyame bai no ho aya simple as ABC. Hallelujah. My enemy shall die in my place. Matthew chapter 2, verse number 19 and 20. Yes. I can't cancel never know Matthew and Sempano, a timianu, Nimoye, a dunknone, a duno. Said the watch on now, Herod, you know, share a radical for ye in which Joseph Daimu, whom is dream. Say, sorry for Abofranon na, Nako Israel assassin so. Na one na warisha abofra na kra no awu na amen amen. Was say Herod when he was dead ebra owu ye no nyame dan ho di kire Joseph patwe mompai yes odimafo yes okamafo amen wasem na aka slow wosi baabi a baanu anabasan hia na wo ho ena wo ma ye bru mienu ye bru miensa yes lord ye nim se wo ha Jesus etiefo etie all over yes lord o kan ye ho amen anadwi yes lord ma wo je mra yes lord ma fa ho die mra ma kwa ho samra na ye fa ni mo nyama wo e wo Yesu die mu amen 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 shamo amen wose na Herod ewu ye no Awurade asamba Joseph in change and o say sorry na ko if you said ni o hwehwe abofra no wawu ba enyo no nko say so kan brofo na o say arise take the young child and his mother and go into the land of Israel for they are dead day and never go and pura omudoso e domna many na omu pese Yesu ahenya begina no nyame say omagu and anadwi I prophesy yes obi a wutie me obi biara o ma me abusua o papa abusua wakantam se wonnie se wonto ene wo Yesu di yes lord baby o bia yes lord onyame ma no mu amen wo Yesu di yes lord yes lord obi nim kwa Herod fa so wuye ba nyame asam say oyinu adi kire Joseph and o say woni oyire woni wo ba mun go back to my country if said yeah o hwehwe no akumo asemo ise wawu ene ho na hwehwe yare na hwehwe ho na hwehwe ohia na hwehwe ho na hwehwe awarebon na hwehwe na sanya ma wanyina no eso mu yes lord wo Yesu di yes amen eso mu yare bi eto so wa wutie me so aware ayebasa adie bi enfre Awurade say adie na ebewu amen sometimes so bompa na say something should die because so the boy kasem a ya na yentimi nkyira sie ye no ya but so create the meaning of the word die so a trust to cease just a say to separate it is all kasa bibi mu a a trust adie bia enya ade a ompe no e say timi free work amen e say timi separate yes and you can die ya na nkofo so ane na ye boss empire no but ye Bible nyame amo se be yare nyame amo se be di hia nyame amo se be su o kan Bible na onipa bia nyame abo no ukura DNA of God se nyame asam se moma ya mo nipa se yense so ayam fumso anipa ye Adam and Eve na su nhranke Awurade Yesu bai no tumi na bonsam je free Adam ni Eve Yesu adi tumi na asa oh yes praise God so kan look at Sompa etie ye du yimo edu nkru na Yesu say mi mamutumi se muntiatia awowo eni nyanya nkyere so
ɛne ɔtafo no nnwumadeɛ nyinaa so na bibia no ɛbɛtumi ayɛ. Oh yes Lord. Sometimes na ro say Christopher kasa say ye need to me. But na say wa wutie me. Unnim Christo a me pese me kamfo Christo ma. But so unnim Christo a me pese wutie ase say nyame ama utumi bia. Yes. Tumi no ode ama no. Hallelujah. Fia bayifo. O ba pa fia bayifo. O ma me fia bayifo. O mutumi nyina tumi a. Yes. Nyame de ama. Hallelujah. Wonya ni paketo a. Eye nim a wonnim nti. Ana obu hu abomfia. They be a catching for say the obrofo be a count the word inferior. People say, oh, as for me, I am inferior. What it means that oh, media means that fata nyameba obie nyamia bo obiano o se o fata. Amen. So can Psalm 139 was see you are fearfully and wonderfully made. Nyame wan meno. But ayabonsam na ka kire say onse won fata but na anadwi nyame ba bia wutie. Yes Lord. Me bompa ya ma Jesus. say to me bia to so Yes Lord. that to me no onwu. Amen. In the name of Jesus. Yes Lord. O kan Bible na Isaiah chapter 6 Bible say afina King Uzziah died. I saw the Lord. I saw the Lord. So obi anwu abrabo mu a nyame kura wo som no no wontimi nsum ne ye. Yobu a watu wani gye so obetu awade so nipa bebregu nyame fie ya ware wo mu ohunhu entu be hu obi o ye very beautiful nanso onya kunu obe hu obi ye very handsome nanso onya yire adentira ni fie abaifo aware no na se aware so a bibia no abeye enti sa hum na aware so wanwu a we remain the same. Banana dream. Hallelujah. Obi biara wutie yen. Jesus. Wutie yen. I was on my true voice. Yes Lord. Dia bonsema yo abrabom bia. Jesus. Say Herod ani na tamfo nyina wu. Yes Lord. Ani a woso atamfo nyina ben wo ya. Yes. Adofo no. Say Haman anwu a. Kamodekaya ntume duru ba bia. Oni Israelfo. Yes. That's the Bible say. Ebra Haman ewuye no afie Mordecai di nyame asiesie no ne nsa kan amen and they say obi timi wu oh asa obi a wati woni gye so eso otimi wu ene dia Bible o se kan for na kenka for patcho fa me call 2 Thessalonians chapter 1 verse number 6 and the Bible pompa na eso obi timi wu. Yes Lord. Esen nyama bi asitume shifro. Yes Lord. Yaria no baby afri ba. Yes Lord. Ya shano back to sender. Name of Jesus. Back to sender. Back to sender. Anadwi. Ya before back to sender. Amen. Yes Lord. Back to sender. Yana nkofo on say so adia ba ko mani gine say se me hu bibi wo nyame asem a enam gira so de bom pa. Yes. Sarah do asem na iden. Aka. Back to sender prayer or Bible. Yes. Eba can say Bible. Because adie bi emfri nyame a obone for na soma about so. Ye shadow kon say enko. Amen. Say yare. Say what say. Amen. Say you here. Yes. Say ya ho kire. Yes. Go back to sender. Amen. In the name of Jesus. Yes, In the name Lord. of Jesus. For talking kind. Just chapter 1 verse number 6. 2 Thessalonians. Yes. I say efri say etiri nyankopon anim say etiri nyame anim say odi ahoyehia tia won a ohehia mo no ka odi ahoyehia tia won a ohehia mo no ka. Yes. And anadwi Jesus. obi a o maami abusia mu. Yes Lord. O papa abusia mu. Yes Lord. No ohehia. Yes Lord. Yes Lord. Wase nyame ni so. Jesus. It is a righteous. Yes Lord. Nyame ni je. Yes Lord. Yes Lord. Obi a mpe o ye. Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Amen. Jesus. In the name of Jesus. hallelujah Yenti a ya tamfo ani age. Enyema bi a ewo me wonim se wo menim se wo me enti nam se enti no bonsemanya field day but so wonim se enyema bi wa nyame asem na aka na nyame baake a wo bompa e be ya dwuma. Amen. Anadwu mpa bo be ya dwuma. Amen. Etiefo me se anadwu mpa bo ya dwuma. Amen. O nyame ba be srawo. Amen. Efise obi a wate wo ye die so. Yes Lord. Sani pa na esu o. Hallelujah. Ope wo mpe obewu. Amen. Not by mind. No by power.
It's by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Nyame na be kunkum wata. Yes. Enya wa. Wo de odi an so obabi ona bompa. Ubompa de enima besi. Enima besi. Amen. Hallelujah. Amen. We serve a living God. Serve a living God. I say nipa bi tumi wu. Yes, Lord. I say bibi tumi si. Ye ba be bompa. Jesus. And besi akinkan trace me ni agina so. Proverbs chapter 11 verse number 8. Proverbs 11:8. Ye be bompa. Say nyama bi ase tumi. Jesus. Say nyama bi ase tumi. Yes, Lord. Na nyame ma enyo fa wo. Amen. The enti Yesu be wu ma yen. Obe mu ase e benya freedom. Yes. Adenti na Christopher. A Christopher bebre bu nsam de ahyetom. Banana dwi me sana. Ba bia de wa hye bia. Yes, Lord. Yesu de me sana. Yes, Lord. Ahoma bia de akyekere. In the name of Jesus. Konya bia de ato. Amen. Onyama konya ne papa. Yes, Isaiah say, because of the anointing oil, every yoke, konya nyina be pa. Yes, Lord. Ewo Yesu de. In the name Jesus. of Jesus. Adeba come ni gini say, oso ama ye din. Yes, Lord. Ebu din nyina. So obo Yesu din na. Esrofo, asasi sufo, ani asasi ase. Omunko to dem ko to. In the name of Ene na na dwi. Yes, Lord. Yare. Ohia. Yes, Lord. Ahokyere. Yes. Sujadie. Jesus. Ombeku din. Yes, Lord. In the name of Jesus. Amen. Na obi a oye beifo. Ewo maame abusuam. O pa abusuam ne. Onya ahoto. The Bible says, suffer not the witch to live. To live. They will die. They will die. They will die. They will die. Rapa ni kenkamai. I say, obey otinini afri ahoyehiam. Obey otinini afri ahoyehiam. Hallelujah. Obonefo asinane. Na odi obonefo asinane. Praise God. It is yakase. Back to sender. Anaso obi nwa. Yes, Lord. Bible neka. Yes. Waso obi oyotinini. You shall be delivered. And yes, what deliver keko. Chese abraba wom na enye no. Obey you afrim. But you are free. Na fe wona onto ye no. But one ba basa abraba. Amen. Tinese wutie mi a. Sa abraba na wom no. Nye nyame na ahyehyɛ. Emfiri nyame ayabonsam. Tina na ju sa abraba no. Obe ka kire sa abraba no say. Yes, Lord. Mimpe obi. Mpe obi you. Wuntimi nware me. Hallelujah. Jesus. Minu ni hweye. Yes, Lord. Sujadie no. Jesus. Minu ni hweye. Yes, Lord. Minu ni hweye. Hallelujah. Amen. Righteous is delivered out of trouble. And the wicked come in his instant. Anadwi. Jesus. Onyame bejo. Amen. Lord. Na odi boyani abesu anem. Amen. Hallelujah. Amen. Proverbs chapter 26 verse 27. Back to sender. Prayer. Back to sender. Jesus. Back to sender. Hallelujah. I say, the otu amena no behwe ono ara no. Yes, Lord. Tuamna no onu abeshi amna. Amen. Na de omuni obo no. Obesane aba ne so. Amen. Yo munu obro no ebesa aba no so. Hallelujah. So ka brofo na e kiro say back to sender. Back to sender. Ti amna bia obi etu ama. Obi aka ntem say bosumi eto sunsun. Wo ena ayeda eto su enum. Na na Fifth. ebia ade enchew. Sansusue no manya no. Amna no motu. Omo na beto. Amen. They will die. You will not die. But you are going to live. Amen. Yes, Lord. In the name of Jesus. Amen. So same way Osaka no Ecclesiastes chapter 10 verse number 8. Obi otu amana. Onu abeto amana. Anadwi. Amen. Amna bia yetu amana. Yes, Lord. Kabo shabre. Empetu obia. Makatora breba. Ohabia. Yes, dirima. Amania bia. Makarabo shabre. Yo susu ye. Makatora. Yo susu ye. Makatora. Makatora breba. Wo yes, dirima. Makatora breba. Shabre baba rabo shaka breba. Rebele bas. Rapa nyikin kamai. Varamas. Ehwa. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Kabro shibre baba. In the name of Jesus. Yes, Lord. I say, the otu amena no. Tu amana no. Na obehwe obehwim. Obashim.
na de oburu ban no and the Obruban owo beka no Amen. hallelujah and now do Yes, Lord. one come Amen. Jesus. I'm not be about to. Yes, Lord. Want to samre. Amen. Ya ba be bompa. Kabro sabre baba. Ye nimre. Kabro sabre baba. Baby a wo bia. Karabre baba. Jesus. Me say one ti bibia kra no. What say nyame say? Obeji otrenini afri amane mu. Na odo bonefo asina na mu. Yes, Lord. Enti hu say amane bia wo na mu no. Nyame yiw. Amen. amen Wasesa no. Amen. amen Gise wan je ni. Amen. Na mo say be bompa. Yes, Lord. Se wo tie ye. Na wo fa Yesu. Se wo kra no agye nkwa. Ye be se ye kamfo Yesu ma. Ese Yesu nkwa na wo fa na. Sat empire bebo no. Ebetumi aye adwuma ma. Amen. So kan Bible na. Wasi ye nkwa wiase afa na nya nkaka asempa no. Ye obegye di ni abona su no. Ye begye ne nkwa. Amen. Ye onyini no. Ye bebu no fo. Yes, Lord. Na nsentrene bedi won na ebegye di achi. Enti se na na je wugidi a. Nsentrene bedi wachi. Yes, Lord. Ani ba bre chesi. Jesus, Lord. By nsentrene se di wachi. Amen. Signs and wonders. Yes, Lord. Amen. To follow believers. Amen. They are not to follow only Yes, the Lord. pastors. Amen. They are not only to follow the bishops and the prophets. They are meant to follow those who are believed. Amen. And this is what tie. Our homa Yeshua. Now for homa Yeshua. They will catch what they are Yes, saying. Lord. Romans chapter 10, verse 9 it said, so do anu pay mu say, Kristo eni Awurade. Na do akoma Jesus. Awurade anya na fra ufumu a, wo so obejo. Yes, Lord. Ayi wonu a de pay mu aka. Yes, Lord. And de konkwa Jesus. Dinana ji so be pay mu aka say Yesu. Me fa say me ra. Me fa say me kra. Me fa say ma jinkwa. Awurade wajo. Yes, Lord. Awurade nshira so wa fa Yes, Yesu. Lord. Afi ne. Admayunga no abia Yes, ma. Amen. Say me no mienu bom pa ya. Amen. Onyame beti. Yes, Lord. Yem pa body kan. Se nyame ma Herod wudi a. Yes, Lord. Obeka che nyame. Kanda gado sabre. Eradi obi biara. Yesu dimu. Woti mani gye so. Yesu dimu. Tieni ye Herod not Yesu ani gye so. Se no nti Yesu ani gye so a. Enka nyame nka nkyere Joseph said, fa abofra no ko Egypt. That means ofri promised land echo landa enye Eradi land. Egypt e abosonsum Pharaoh ene yesomo esunyame hu se sa ko we mankuna o ma me bayin to me fulfill the destiny sana se obi enwu a untimi fulfill your destiny enti ye bom pa ye dika ye ka che Erade se Yes, Lord. Erade Yes, Lord. obia wati mani gye so Simani Jesus. wati ma brabo so Sima brabo so. on pese medru baby Pese meduru baby. pese medru no Pese meduru. and nana ji. go woman Bo woman. let them die Let them die. open your mouth In the name of and fire Jesus. prayer. Magato riba sata. Libra gato riba baba. Ya tarabre baba. Jabre baba. Tarabre baba. Ya tarabre. Jabre mama. Libre baba. Tarabre baba. Jabre mama. Liba baba. Tarabre. Jabre mama. Tarabre baba. Raba baba. Matara baba. Jabre mama. Raba baba. Ya daraba baba. Kaya tarabre baba. Tarabre baba. Raba baba. Ya tarabre baba. Kaya tarabre. Jaba baba. Tarabre baba. Taraba baba. Raba baba. Tarabre baba. Jabre baba. Ya tarabre baba. Raba baba. Adibiara. Tia ni Jesu. Adibiara. Aye. Woye shiderma. Woye shiderma. Ebrebiya. 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 Liba baba. Jabre baba. Jabre baba. Jabre
Jesus Christ. BBC. Hallelujah. BBC. Se ka so tamfo a. Yes, Lord. Yare your tamfo. So hana utie me. Jesus. Na abrabo mu ayedina. Abrabo na ayedin o your tamfo. Ohia o your tamfo. Yes. Singleness o your tamfo. Jesus. Barrenness o your tamfo. Adie bia. Emo wani ntumenye. Yes. Sade kro o your tamfo. Jesus. It is your car enemy. Bonsam ne bowra ni pem. Obowra emu mu. Obowra nua mu. Edi ye adwuma. Yes. Enti yare amfiri nyame. Yes, Lord. In the name of Kabo Shataya. Ohia amfiri nyame. Yes, Lord. O kan Bible na. Bible says God take pleasure for the prosperity of his children. yes. God take pleasure. So can Job chapter 36 now. Was if you serve me, you will live your life in prosperity. Yes, Lord. And your days in pleasure. Amen. God. That is in Yasum. Yes, Lord. No more crowd, you better declare. In the name of Jesus. Yabaye. Obi ebeshian bia. No one see maniska. Obi ebeshian bia. Was see maniska. And I'm say ade. Was say I can't stand. I can't stand. Obampai. Chapuru Sataya. Oyana. Adolo wono. Yes, Lord. Obekache ohiani so onwu. Yes, Lord. Enya o portion. Okay, Bible now. Was he Yesu? Obey your hiani. Say I'm fan so. Yes. Hallelujah. I don't just see a summer. Jesus. Yana Kofoka. Oh, Yana Christopher. Everybody bless him. Say Yamian bless you. One is so bless you. Nobody. Nobody. Proverbs chapter 10 verse 22. Was it the blessings of the Lord? Oh, the blessings of the Lord. Yes, Lord. Or bread you man. Kabo Shataya. Now to suffer back at us. I Christopher de Bianya bless me. Jacob, again, Shran Yamianshra. Nancy Bro, Shrabo, engine was this one Shram. People don't understand the word blessing. A beer me bless na me panel. A beer out there, our dear. Media Yesica. A beer out there, our war. And your cousin Yamin Shram. Diversity. Yes, Lord. Jesus. Bana e so sad. Oh, me one person Yamin Shram. Oh, your home. Jabez was already so be shrame. No one tell me shit. One some shebra. Anuna nyame. Yes, Lord. What your master fakasa. Emma bibinsi. Yes, Lord. Tina Jesus say. Wanamonuma sam so. Matthew chapter 12 verse 36 and 37. Wanamonuma sam so. Yes, Lord. And obabu bia. And wanamonuma sam so. Yes, Lord. And obabu for. Jesus. So can my Proverbs chapter 18 was it death and life is in the power of the tongue. Praise God. Now what would you mean? Obeka sacha to be Jesus. So wo yare we. Wo onya we wo yame damfo. Na sa onya we ene. San to man wo ye from no. Me sanu osuta. Jesus. The anxious. Yes, Lord. Osuta no anxious. Yes, Lord. Anxious yare. Rakatora. Anxious
Jesus. Yamreninti. Afe baby a obia. Kache Rade say. Rade na abo me. Yes Lord. Enti Rade shira me. Rade sisa me shira. Yes Lord. Rade tremi shira. Yes Lord. Rade baby a me wo. Yes Lord. Anya ho na apesa. Yes Lord. Rade fami gina. Baby a pesa odimi. Wonyame na abo. Enti sisa me shira. Ya ne bompa. Wonyame sisa shira. Wonyame shira. Wonyame shira. Change my destiny. Change my destiny. Everybody same. 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 Pray for the blessings of God. Oh yes, the man. Bless you. From the air, may God bless you. May God bless you. May God bless you. In the name of Jesus. 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 Maya make a way, 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 in the name of Jesus Christ. Lastly, say the King was 2 Thessalonians chapter 1. Was it is a righteous thing for the Lord. It's a righteous thing to bring tribulation to those yes, Lord, who afflict us. Yes. MPA. Baby, I will be a catcher at Saturday. Jesus. What's my work? Kandagadosa. Thessalonica woman, Tosmienu, Etiba, Siaka. Yes, Manina Homa. Yes, Lord. Manina Homa. What you want to trouble me? Jesus. Tribulation. Yes, Lord. Those that trouble me. Trouble the Rakataya. Rabba Sataya. Rabba Swataya. Trouble you. Oh, yes, trouble your minister.
In Jesus' name. Yes, Lord. Baby, I will be at here for Fansa to Kokoso. Yes, Lord. When you made it in Sabbath, Oba be dancing. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Bra Oba be friend line. When you made it in account, there is no distance. Yes, Lord. When it comes to God, Thank you, Lord. may the power of God Yes, Lord. touch you wherever you are. Receive your healing. Thank you, Lord. Receive your deliverance. Hallelujah. Receive your liberty. Yes, Lord. Adia bia unemu. When Yesu dimo. Etwoncho sese ya. Herod biara. Etu abraboso. Onyame mo omungu. Omu atamfo nyina ngu. They are dead. Onyame mo atamfo nyina. Let them die. Yes, Lord. May God cause them to die. Yes, Lord. Efri na na jukwe. Tumi biara. Thank you, Lord. Wakantam. Yes, Lord. Said nkofo bi kantam. Yes, Lord. Omu nidi. Omu nom. Yesu mo kumpo. Yes, Lord. Obi a wakantam. Ene nyame. Onku atam. Yes, Lord. Onfo oje ma. Jesus. Onyame nhira. Yes, Lord. Onti na ni ma. Yes, Lord. Na na sumdie. Yes, Lord. Entra oso. Hallelujah. Edi adanse e. Ehye Kristo de nyam. E wo Yesu de mo. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Bishop Awurade Shirawo for powerful message. God bless Minim sa oje ayadwuma. Onyame asane ne ma na nyame ma edi nkonem. Sabre yi onso betumi afrela yi so. Ye bishop ha ono bebo empire. 05519 31931 05519 31931 or 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Gethsemane hour. Hello. Gethsemane hour. No, I just say I'm Ojebreni. Hello. Yeah, Gethsemane hour. No, I just saw I'm Ojebreni. Ojebreni. Within baby I can say free. Because free hand. Do you say okay? Within. Within the patron waiting. Oh, okay. Patron Yankoi. Messi. A Nima airport of my bravo. In chat. First name in Teta. And Nima the son. How should be up? You know, it's a football by the Tiana. The Popia and the first guy. It me maybe a woman. Sompa FM. Diana Messoya. Messon Diana. And yeah, your mom pay my home. A brilliant we are no affair off air. Nay, and wedding come on. What? God bless you. When you're Michelle. Also, bet me a friend 0551 931 931 0548 931 931. Gethsemane hour. Yeah. Ojebreni, what is Ojebreni? Ojebreni ampa. Udin baby akasa free. The firm appear, Mkasa free as I said. Appear yankoi. Boba Pabas of Mishra. Mama Kakanse. Name Quasa, Papa. Then I say, I say, some young couple, you see, no, so hair, bang. First, in a day, now for training and near be in the Nino, and now be Jana. And so, Papa. Well, maybe you are free, what? Okay, so for Bishop Airborne Pie amount, no, you are free, so him, your pony, I afraid, you the number better to what him. Good. So, Bishop. Radio Bomped. Jesus Lord. Tibia bi owombia. Yes, Dimo. And into now by Jesus Christ. Yes, Lord. For Germano. Nyamfen mo nyama. Nyame de nsa account. E wo Yesu dimo. Amen. 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 We nyame shira pa nyame ajo 0551 ya Gethsemane hour. Ojebreni ampa. Udin baby akasa free. Georgina Tech. Okay, nyame shira George yankoi.
I'm a patcher with the same one payment. Everybody want to cry by. When we come in the money now. Everybody buy an editor. Bishop, your mom pay was here at the more on in the crew, in the crown. Yes, Lord. For Abasa to obey so. Jesus. On never see us so. Yes, Lord. Erade fanisie. Mamoja nen kasama no. Jesus. Ewo Yesu dimo. Amen. Yede wase so ayesa. Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Amen. 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 Also betimi afre. Hello, Gethsemane hour. Gethsemane hour no age sama me Ojebreni. Ojebreni ampa odin ba bia kasa free. Pacho. Ma wonne no emra so kakra ma ye na yento nka ye. Na kuma sisino. Akoma. Famsa to akoma ne so na bishop Mompa ye ebeja sisi ya we Yesu di. Yesu di mo. Yes Lord. Baby abone fone den saka bia. Jesus. Yes sanu onyame jan. Yesu di. Egu akoma no sisi ya. Yes Lord. Juayarsa. Yes Lord. To fa hudie. Yes Lord. Ewa Yesu di. Yes Lord. Ewa Yesu di. Yes Lord. Onyame den saka. Yes Lord. Gerard di. Fa ho to no so. Amen. What the fa hudie ama we Yesu di. Amen. Ama ho ato. Yes Lord. Amen. Yaponi afre na ye no be din komo wrade nshira. Gethsemane hour. Ojebreni ampa odin ba bia kasa free. Kasa for control me the Theophilus. Kasa PKV. Theophilus. Okay. Yanko Theophilus. So for control kasa bon prime me this yani. Okay. Bishop bon pa ma sisi na this one is sikasem. Ya bon pa ye wo Yesu. Yes Lord. Onyame mie wa adwene. Jesus. Onyame ma Isaiah chapter 11 verse 2 anyo portion. Amen. Erade nya ho nsentro. Yes Lord. No more dance die. Yes Lord. E wo Yesu di mo. Amen. Amen. Erade abua wa adwene mu. Amen. Amen. Ya mi shira pa. Also betumi afre 0551 931 931. Ya Gethsemane hour. Ojebreni ampa. Udin ba bia kasa free. Kwa kunkwanta kase. Kwa kuyanko. Nyankopon shira mo pa no de mo kase. Amen. Amen. Mo dia sempa na brele wale nyankopon. Amen. So majuma nkoyi. So mo pa e ma. Bishop bon pa ma sisi a nyame be pege wadwuma no. Se adwuma ko yi. Onyame ma wadwuma. Yes Lord. Onyame wadwuma. Yes Lord. O se ense anya adwuma no. Jesus. Yes Lord. Onu nyame ado ho ato no so. O mi adwuma proma. Yes Lord. Won show wadwuma. Pege wadwuma. E wo Yesu di mu. Amen. Nyame ntina ne ma. Yes Lord. E wo Yesu di mu. Amen. Amen. Nyame shansa no adwuma ate nyame shira wo. Gethsemane hour. Also betimi afre 05 Gethsemane hour. Hello. Yeah, Gethsemane hour no age so me Ojebreni. Now what is it? Erade ado me ho ye. Na wo so e. Udi ba bia kasa free. Udi di sana kasa free hin. Okay, na udi. The flame Amankwa. Okay, pacho yanko yi. Esi e fẹ́ ti ṣe wọ́n ṣe ẹ̀yà mú mi pa. Ìpàtà àpò wọn ló hàn án. Má bá a kú. Ìfúrẹ́ náà fẹ́ mi ní ọ̀nà kúrẹ́ ẹ̀dì náà mi sì mi lè túmọ̀ inú àpò mpa yà máa. Ó sì wò díẹ̀ na wọ́n no hàn. Mẹ́bà. Ó bá, okay. Ó fẹ́ na wọ́n no. Okay. Onyame mountain nka. Bishop o se ne ba wa abrochiro fẹ́ na wọ́n no Awurade ma nten nka. Awurade ye bom pa de. Yes Lord. Baby ani ba wo bia. Jesus Christ of Nazareth. Amane bia wonnam. Wo yes di mo. And you want me am o ma me. Jesus. Awurade gino. Yes Lord. Yini free sa amane. Yes Lord. Na ena ne kyena ya. Ma wa ba wa ntene ba. Jesus. E wo Yesu di. Yes di mo. Yan sentre ne ma wa ba wa. Amen. Yen fa mo nyama o. Yes Lord. Yare wase. So atie wo Yesu di. Amen. Amen. Gethsemane hour. Ojebreni ampa odin ba bia kasa free. But your family and I am kasa free ultimate man. Nana yaw ultimate mass ai ko nana. But your friends no man can gina me to bomb fire babe 2 hours 3 hours. But this year my okajo be to me bomb fire. Ana but God bless you. God bless you. Upon your friend la betu dwa nyame shira pa. Nyame shira. Hello. Gethsemane hour. Ojebreni ampa odin ba bia kasa free. Fatima kasa free jam jejewa. Ejewa yankoi. Sofo. Mesele ma me ma yanso. You know you.
na so for ye ji be bia se ko irmani ati asai setback e ba toni se alo so ta so for ye chugoni nyame be ya wate amen so for setback spirit hano so ye mompaye ye pon afre of ye bompaye wo Yesu di mo. yes lord Spirit of setback, Jesus Christ I break you. yes lord I break you loose. yes lord Loose her alone. yes lord Leave her alone. yes lord In the name of Jesus. Jesus name Erade. yes Wa ya lord wodia. Manadansi die. amen Nyen fa mo nyama. yes lord Said the suffer kind no. Jesus Friend no offline. yes lord Yeah. Setback. Normally ana ebasa. Was spiritual marriage. Tibasa ye bibi ntimi nkoso. yes lord Sompa offline. So ntimi mo. yamishira amen amen yeah Gethsemane hour yefa two more Gethsemane hour Gethsemane hour Ojeble ni ampa low machine na bet o say asokra dumuno krana dumuno Bacho to free machine ho krana bet here God bless you within baby akasa free kasa free jache Dirty. Okay, within. Okay, young boy, mommy. Ma onene mla suru kakra ne ente won kakra. Yare edi wonya be sawe ade wate. So for say yare edi nya. Erade. Jesus. Wenti na ba yo. Yes Lord. So be sebun nsem nyuma. Yes Lord. Say yare biara. Jesus. Ya to aba wa iso. Ya du moja na hye yare. Yes Lord. Mana yare say ya. Amen. Ewa Yesu de. Yes Lord. Won sakano. Yes Lord. Na wa ba wa media dan so de mo nyam. Yare wa se. Ewa Yesu de mo. Amen. 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 Gethsemane hour. Yeah, unsubetimi about 0551-931-931 0551-931-931 or 0548-931-931. Good. Everybody shiraw. In him say obefre na yeno abompai. Gethsemane hour. Ojebre ni ampa odin ba bia kasa free. Akos kontana se. Akos yankoy. Sompa FM. Nyame emwa na ware wate. O Yesu dim so for se empa ma no fa na ware ho. Ware bompa mo aba. Jesus. Baby ani kunu wo bia. Yes Lord. Said ya wo yema Rebecca. Onyame yema aba. Yes Lord. Man ni kunu me look for her. Jesus. Ni emfa ni nyama o. Amen. Yere wase. Yes Lord. Wo Yesu di mu. Amen. 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 Said you know eshase kind of Gethsemane hour so na wutie yen house of faith ukuada anaju nondubia de kosi eduba akon house of faith Gethsemane hour de ebreo asori baby a ohwehwe ya ubehu yen anase ubenya yen se ofroka so free tafo neba so free pankro no baby biara fra wo ba wudu somra na ba na do ni kire kagete ne Asanteman secondary school na first war. In fact, so unya beduru a onyame ani onyam di wo ho. Dwumadie ade bre okua da bia anopa bia ekoso ho. Efri adwuada de kosi ne yawada. In fact, eye butubutu no nsia ne fa pepepe na dwumadie ahyase ho. Onyame gye ne ma, onyame sane ne ma, ani frafo ne te. Na bubuafo nso sore wo ha bia ni hwa de benyame ani mu a wonyame ontumi enyama ye kamfo dwumadie de ma wo sabre free dwada besi enne wukoye enne wokasai enyam odumi enu nte da so wukuade mu fat wonyame amanse so wokyena enso so ye wo ho next week. In fact next week ye be kon wo kwansoro nkoso ye sofo ya awurade fan so ekasa enei
ɔne ne ho kane ne free US Ohio ɛde ɛbaayɛ na nyame yɛ adom a next week efiri adwoada ekosi efiada onyame ɛfa ne so na ɔma yɛ nyame asɛm a emu ohwam na mu odu na afei awurade afa ne so ɛde ɔgye soronko abrɛ yɛ ɛno nti yɛ kanfo saa dwumadie no ɛde ma wo sɛ efiri next week menyu ho mfirim furniture house of faith na awurade nyankopɔn obɛhyira asɔre nso yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu kɔsia da bia yɛwɔ first and second service. First service non so pɛpɛɛpɛ na ɔsom no ahyɛ aseɛ non kro ne fa na yɛde aba awieyɛ na second service nso ahyɛ aseɛ non du pɛpɛɛpɛ na second service nso ahyɛ aseɛ dumienu ne fa na yɛfiri hɔ saa berɛ no korɔ na yɛwɔ youth ministry a ɛnso so no onyame ɛmma ne nsa so wɔ hɔ nti wɔba bi a bonsam afa ne nomum a yɛkamfo saa asɔre de ma sɛ fa ne bra na onyame ɛbɛgye no na ɔde nyame asɛm so ɛde ama no wɔnyame hyira wo na wɔnka wo ho saa berɛ yɛfa saa akwanyan so ɛde nkyia kɛseɛ ɛde ama yɛ papa Reverend Afre Nyameche ene yɛ maame Reverend Dr. Mrs. Esther Nyameche ene yɛ papa Reverend Dr. Daniel Kwame Enim ene asɔfo mpanyimfo nyinaa etie yɛn na yɛ kan sɛ Awurade Nyankopɔn enhyira obi biara saa berɛ obi biara a wotie yɛn ne wɔfrɛ yɛn ne wɔntumi amfrɛ nyinara yɛka sɛ wonyame ɔnhyira mo ɔnyɛ mu nyinaa makoma so adeɛ ɛmfamam kɔsi sɛ na wɔtwe sɛ nɛ yɛbɛhyia no wonyame hyira mo na wɔnom mo ɛwɔ yesu din mu number wofrɛ yɛ wɔ so a wobɛnya yɛni number wofrɛ yɛ so a wobɛnya yɛni 0243 50 9860 0243 50 9860 meka bio 0243 50 9860 mepatro yɛmfiri studio nti yɛfiri hɔ a na wofrɛ lai so a yɛno bɛbɔ mpaeɛ afei nso ɛyɛ momo number in fact ha yete yente hakwa wana wa bia sika kopa enti yesra wo se fa kakra to so na afa yentimi mfa moa adwuma no na onyame obehira wo onyame nka wo ho na ontena ne mu nkyira wo ewe yesu din mu amen Oni